hatin beli daun gue lawa tua anggon nilo pesinggahan. Beli kenal ngajar agana dini yen hitung-hitung konden liwat abulan udah alogati ira kejadian bawa satwa jani ragam tunangan. Ternyata adik subengela tunangan angin tunangan adi jomoyong di rantauan beli tua anggon adi ngisi kekosongan di saat adi butuh kehangatan beli dini main hati bawa perasaan beli sakit beli patah hati lo hatin beli daun gue lawa tua anggon nilo pesinggahan lo kesnan nohe kapin bintang film nanging boya pemeran utama beli dua jadi pemeran pengganti. Subengela tunangan angin tunangan adi jomoyong di rantauan beli tua anggon adi ngisi kekosongan di saat adi butuh kehangatan beli dini main hati ke bawah perasaan beli sakit beli patah hati lo hatin beli daun gue lawa tua anggon nilo pesinggahan lo kesnan nohe kapin hatin beli daun gue lawa tua anggon nilo pesinggahan lo kesnan nohe kapin newek beli mulai bling penjara pelarian beli sekali bintang film nanging boya pemeran utama beli dua jadi pemeran pengganti.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwuhin demen aket prutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang suberaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwuhin demen aket prutan
ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal ulyan prestasi Jani ngalih pirang ulyan sensasi foto seksi carana promosi anak nuturang jelek sing peduli Pindan ngomong jarah alak-alakan Dani menyemumuk metiktokan Pindan nak selingkuh mangkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip niki ciri zaman edan Aim kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan terkenal ulyan prestasi Jani ngalih pirang ulyan sensasi foto seksi carana promosi anak nuturang jelek sing peduli Pindan ngomong jarah alak-alakan Dani menyemumuk metiktokan Pindan nak selingkuh mangkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip niki ciri zaman edan Pindan ngomong jarah alak-alakan Dani menyemumuk metiktokan Pindan nak selingkuh mangkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip niki ciri zaman edan Aim kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Gede sareng udu
jadi ini nak berjodoh di kehidupannya sana di umur. Kita jangan elingang ye. Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kuranan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yang peskoni alih kanda di belanjang Kaden bling orahan harte tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmani pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan melitulang di penginapan nugen mebuang-buangan jajak kukus meliti ketatian melidulang di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan Kaden bling orahan harte tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmani pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan melitulang di penginapan nugen mebuang-buangan larang mati kaya tramel lagu berputaran nangin tangkil ngajak mitra otani pragat di swarga medini skala apa swarga samping selingkuhan ya timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan melitulang di penginapan nugen mebuang-buangan jajak kukus meliti ketatian melidulang di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan
jak jadi samping beli suwun iluh ngambulin beli antungang jes kancan curiga nesing karwan bener dejeng gumunyi di samping nengai pisuna ning ranayan raga meuyutan tusin mekejang anak kedemang noleh hidup raga bahagia singkarwan anak mekenyam demen tekeni raga dimalung orang menyama diduri nusuki kamu mai abe oten sing bener kebadi lu mengkeban tegarang jeduduran ken beli sesana anak makurenan suka duka jalanin jak dadwa yen ilo dot mapayas ke salon lo kal ulurin diastun beli mulahan yen ilo kalma belanja ke pekan lo kal adahin beli diastun beli kenyalan beli nak muani bepasti bertanggung jawab tekening pianak kurenang udong to masalah nih lo nah terus terang lo jadi bererainan beli bekal singlah nah ada bungkung besi beli tunian ketemu aja ibu tuh beli nak ngadep bungkung lo pengpayu aja lo merainan mana melali sebenarnya beli sing jedot ngorang aja ilo nah lu pengawan kan langsung lu curiga aja tusin mekejang anak kedemang noleh hidup raga bahagia singkarwan anak mekenyam demen tekeni raga dimalung orang menyama diduri nusuki kamu mai abe oten sing bener kebadi lu mengkeban tegarang jeduduran ken beli sesana anak makurenan suka duka jalanin jak dadwa yen ilo dot mapayas ke salon lo kal ulurin beli mulahan yen
kepekan lo kal atahin beli Yastun beli kenyalan beli nakuani berpasti bertanggung jawab tekening pianak kurenang. Tugas bidan tiang gegelan Sujati sangat tresnain tiang Nanging rikala tresnan tiange Membunga-bunga di hatine Ulian peleh tiang abede ilo megaten tresna Nadi Jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan Medani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli Medani sapi Wena sayang beli kerasetan si keadi Kampuran dewek beli nyakitin adi Dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan Jani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli Mejani sapi wena sayang beli kerasa
Bahang malu melajar Bangsa kentawan pedang lemah Pang tusing elah Pang tusing campah Pang tusing paling carleak ojog lemah Sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak duduk merasa genep nawang sastra adungang malu dadi kelawan sing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kala pang sing ulian pepelajaran anggun ajuma-juma mekade dadi buduk-budukan Pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wani bani negat di pengulung setre ngundang sekala ning skala melahan mandra pelikat bicara langsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung setre ngundang sekala ning skala melahan mantra pelikat penjara langsingkan tipe sudodoga segenap nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise kang pusing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kala pang sing ulian pepelajaran anggun ajuma-juma mekade dadi buduk-budukan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wani bani negat di pengulung setre ngundang sekala ning skala melahan mantra pelikat bicara langsingkan tipe super duga
balengis kale milakan mantra pelikat jarang singkan tipe sugodogan. Singkal selamane kal ngidang ngengkebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga tua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngeng sapang dewek beli biaston linawang adi nu sayang beli harus masih move on ngeng sapang ragan adi biaston sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati. Sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngeng sapang dewek beli biaston
sampun sepangragan adi Kastun sebet kerasayang Suksema adi sampun singgah ngiasin atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia ini nyetel ye penyingakan adik dugas beli nuturang rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna tapi ning ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngesapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kendohang beli ya dia igodogan kedenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna tapi ning ragan nadi nanging ulian ramang tuara ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing
man adine. Oi aja boleh angsapkan janjine, ngayangin nabi ngantos mati, karena kan hambali kadia igodogan jadenan kena nagengan dingin lemu, maksa yang iba balik kau kena Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari, kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatine antum madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, antum masih subah madan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak
ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatine untuk madam suarga. Kancan nengai lara hidup di mercepada, ento masih subemada neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko ke jani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka.